Tusimameni tu kama una support simama. Gukinyiria riu gutioikaine riria ithurano cia FKF igatafanio kumana na ngucanio iria ciacangiire ithurano igire gukanjwo, na riu mwerekera wa urugamiriri wa mubira wa maguru guku bururi-ini uri moko-ini ma kiama kia mubira ucio thiini wa thii FIFA. Mpira wetu umesimama. Kuna teteneshi ambazo watu wameenda kotini, na pia kuna swala la ofisi ya Bwana Mwendwa, muhula wake wa kwanza uliisha. Sasa ni wakati wa uchaguzi. Si mimi ambao nitasema uchaguzi ni lini, bali ni wakuu wa mpira, FIFA, serikali ndio watatupatia mwelekeo wa uchaguzi. Riri kiheri kia andu meyumiritie kuhuranira giturwa kia mutongoria wa kiama kiu kia FKF na mathuragwo ni aria mathurwo kurugamirira honge ciothe cia FKF. Mwenye nimejitosa, nimejiweka kwenye kiwanja, nataka kugombea kiti cha urais wa shirikisho la mpira nchini Kenya. Najua nina uwezo, najua nina mipango, nina miradi, ninataka kuleta maendeleo kwa mpira nchini Kenya. Ngucanio ciumanite na uria githurano kiu kibatie gutafanio kuma o matura-ini, amwe makiendekithia gitafanio kuhitukira kaunti na angi marenda gitafanio kuhitukira honge cia FKF ciothe 20 guothe bururi-ini. Sheria inasema ni delegates ambao watapiga kura. Delegates watapiga kura. Kuna uchaguzi ambao unaanza kwa matawi, alafu kutokea matawi unakuja kwa uchaguzi wa kimataifa. Matura ma gitaru kia gema merikanaga matikumitie mubira wa maguru ta itaru ingi cia bururi, oriri cukuru ta wa Pasenga, Nyandarua na wa Wahundura Mathioya ituraga irirukagia bendera ya mubira wa maguru wa arutwo, no tawa wao ukunikagwo na irebe ona uri kirima-ini handu ugucangarara. Mfumo wangu ni naanza mashinani, soka mashinani. Talanta Kenya ni nyingi. Talanta ziko kaunti 47. Ili tuangalie ni talanta gapi ziko kwenye kaunti zote. Tuanze kuzikusanya, ziwe na ligi zao, kuwe na makocha, kuwe na marefari, kuwe na mipango ya kujenga mpira kutoka huko chini. Mabũrũri maria mehotanĩire mũbira-inĩ ũyũ wa magũrũ ta bũrũri wa Ngeretha makoragwo makĩte cukuru cia mũbira wa magũrũ kũrĩa ciana cianjagĩrĩria gũthomithio gũthaka mũbira marĩ na mĩaka 5, no gũkũ bũrũri-inĩ cukuru ta icio nĩ rũgano. Ligi za youth pia tutaangalia ziwe na nguvu zaidi, ili ubora wetu utokelee. Timu cia Kenya kuma o cia rigi cia matura-ini na cia kĩbũrũri itire iharo cia kĩrĩu na mathako-inĩ ta ma AFCON na Sekafa cionekaga gũthoma maandĩko ma kũguũrĩrio ma gũikara ikĩhiũhaga ikĩhoraga. Ndio bana nasema tujenge ili mashindano barani Afrika, tukienda kucheza under 17 Kenya wako, tukienda kucheza under 20 Kenya wako, under 23 Kenya wako, na kombe la Afrika pia waume na wake Kenya wako, kwa sababu ya ubora wetu. Tujenge ubora wa mpira, tujenge ubora wa vijana kutoka chini. Soka mashinani, ndio nasema hivyo. Bũrũri ta wa Ngeretha uri na timu makiria ya 150 na mũbira wandĩkĩte makiri ma andũ na ũcangagira ciringi nuthu tiririoni mbeca cia Kenya harĩ ikonomi ya bũrũri ũcio, na Kenya no tukinye hau tũngĩrĩmĩra taranda cia mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.